Kada ljudi prvi put razmišljaju o investiranju, najčešće postave isto pitanje. U šta da uložim da bude sigurno, brzo i da donese solidnu zaradu? Postoji zaista mnogo različitih opcija. Nekretnine, zlato i srebro, kriptovalute, kolekcionarski automobili, umetnička dela i još mnogo toga. Mi ćemo se u ovom kursu fokusirati isključivo na jedno područje – akcije, odnosno deonice kompanija koje trguju na berzi. Vjerovatno si već čuo za neke od tih kompanija, a postoji velika šansa da upravo koristiš njihove proizvode ili usluge, gledaš ovaj video na uređaju koji je napravila jedna od njih, piješ piće koje proizvodi druga ili svakodnevno koristiš aplikacije i servise treće. Postoje 3 glavna razloga zbog kojih je investiranje u deonice najbolja početna opcija za većinu ljudi koji tek ulaze u svijet ulaganja. Veoma je dostupno, istorijski pokazuje predvidiv dugoročni rast, izuzetno je likvidno. Šta tačno znači da je nešto likvidno? Likvidnost znači da investiciju možeš brzo i lako pretvoriti nazad u gotov novac bez značajnog gubitka vrednosti. Ako kupiš stan ili kuću, a iznenada ti zatreba novac, prodaja može trajati mjesecima, pa čak i godinama. U tom periodu i dalje plaćaš poreze, održavanje, a ako si koristio kredit, i kamate. Nasuprot tome, deonice velikih i poznatih kompanija poput Coca-Cola ili Apple-a možeš prodati za nekoliko sati u radno vrijeme berze, a novac ti je na računu brzo i bez komplikacija. Zato likvidnost donosi veliku fleksibilnost i osjećaj kontrole. Pogledaj grafikon S&P 500 indeksa koji prati performanse 500 najvećih američkih kompanija po tržišnoj kapitalizaciji. Obrati pažnju na opšti trend. Zelena linija uglavnom ide na više. To pokazuje da vrijednost indeksa dugoročno raste, polako ali postojano, uprkos privremenim oscilacijama. Međutim, da ne bi stekao utisak da tržište uvek samo raste, pogledaj obeležene tačke na grafikonu. To su periodi većih padova, berzanski kraševi ili korekcije. O njima ćemo detaljno govoriti kasnije jer su sastavni deo realnosti investiranja. Što se tiče dostupnosti, za prvu investiciju potrebno ti je zaista malo. Računar, laptop ili telefon, internet veza i minimalni početni iznos, recimo 100 evra ili dolara, zavisno od brokera. To je potpuno drugačije od kupovine nekretnina, gdje je potreban znatno veći kapital za start, plus dodatni troškovi, porezi, notar, provizije. Sa relativno malim ulogom i malo volje da naučiš osnove, možeš početi već danas. Sve u svemu, deonice nude kombinaciju pristupačnosti, likvidnosti i istorijski potvrđenog rasta koja je teško nadmašiva za početnike.